Zdravo svima, ja sam Điki, dobrodošli na moj kanal. Kao što možete da vidite, danas sam tu opet za vas sa jednim haul videom, odnosno snimam vam danas novitete, odnosno proizvode koje sam kupila u poslednje vreme, ali također govorim i o svojim utiscima o tim proizvodima. Dakle, neke proizvode sam već probala i imam stečeno mišljenje o njima, neke još uvek nisam, ali vidjet ćete u nastavku koji su to proizvodi. Ima puno i šminke i kozmetike, tako da krenut ću odmah. Krenut ću prvo od onih proizvoda koje ste već mogli da vidite na mom kanalu i to u videu Must Have proizvodi za leto. U pitanju su ova dva proizvoda. Ovo je Baby Love ulje za bebe iz DM-a, dakle to je ono ulje sa žalfijom i sa suncokretom. Ovo ulje koristim za skidanje šminke, za depilaciju, za negu posle tuširanja, dakle zaista sam mu našla puno namena. Košta 200 dinara, ima 250 ml, može se kupiti u DM-u i o njemu sam vam već pričala, dakle neću previše da dužim, već sve imate u videu koji sam malo prepomenula. Također, još jedan od proizvoda, znate da mi je ovo veliki favorit, ovo je Balea gel za tuširanje sa pomelom i sa limetom, ima 300 ml, košta 100 dinara i ovo je veganski proizvod, također ga možete kupiti u DM-u ukoliko se nije rasprodao. Znam da je ovo bila limitirana kolekcija, dakle ovdje piše limited edition i ko je ugrabio ovo i ko je kupio zna kako miriše i zna kako radi ovaj proizvod. Ko nije, možda još uvijek ima vremena da ga uzme. Imate veliku preporuku od mene što se tiče ovog proizvoda, kao i ovog ovde. Preći ću sada na Oriflame kozmetiku. Ukoliko me pratite na Instagramu, tamo sam vam najavila da će uslediti grupna recenzija njihove kozmetike iz ove kolekcije Love Nature. Ajde, počet ću prvo od ovih proizvoda. Ovo je krema za umivanje, za normalnu kožu sa aloe verom i kokosovom vodicom, a ovo je tonik iz iste linije, dakle za normalnu kožu, također sa aloe verom i sa kokosovom vodom. Ovaj proizvod nisam probala, tako da još uvijek nemam utiske za njega. Probala sam jedan sličan proizvod koji ćete vidjeti u nastavku. Ovaj mislim da bi mi više odgovarao zimi, zato što ja imam masnu kožu i tako taj tip kao što su kreme i mleka za skidanje šminke i za umivanje, meni to ili ne odgovara ili mi odgovara tek na jesen zimu, a ovaj proizvod sam probala i ovo je oduševljenje što se mene tiče. Ovo je proizvod koji malo jače miriše, dakle ukoliko ste osetljivi na mirise, mislim da može ovo da vam malo smeta. Dakle, u pitanju je baš onako jak miris kokosa, a ima malo osvežavajuću notu, to mu daje aloe vera. Ovaj tonik prelepo hidrira kožu, ja ga ne koristim za skidanje šminke, za čišćenje lica, ja ga koristim isključivo za hidrataciju, dakle, kada ne želim u ovom letnjem periodu da nanosim uopšte kremu na lice, jer zaista moja koža to i ne traži u ovim letnjim mesecima, a primetila sam da mi većina krema samo guši kožu i da mi zapušava pore, tako da sam ja otkrila da koristim samo tonik i da preko tonika koristim recimo zaštitni faktor ili šminku ukoliko se tog dana šminkam. Dakle, ovo je prelepa hidratacija, ostavi vam onako lice mekanim, bude vam lice barašunasto, sveže, da vam svežinu, blistavi neki efekat, mnogo mi se sviđa, ima 150 ml i sviđa mi se što je ovakvo pakovanje. Dakle, ja lepo mogu da stavim tonik u ruku i da onda razmažem po koži. Dakle, ja ne koristim tupfere, to već znate, sipam lepo u ruku, namažem gdje mi treba i to je to. Dakle, taj proizvod je super. Zatim prelazim na kolekciju za masnu kožu. Ovo je više namenjeno mom tipu kože. U pitanju je Purifying Gel Wash, odnosno gel za umivanje sa uljem čajevca i sa limunom, a ovo je kremica iz iste linije, dakle sa limunom i uljem čajevca. Oba proizvoda sam probala i oba proizvoda mi se sviđaju. Nisam ga probala također za skidanje šminke, zato što volim da ga koristim ujutru. Miriše onako baš osvežavajuće na limun. Ujutru nemam šminku, tako da apsolutno nisam probala, ali mi ne isušuje kožu i to je ono što mi se baš sviđa. Dakle, lepo očisti lice, onako vam bude nežno i glatko posle njega, ne isuši ga. Lepo miriše, malo ima jači miris, kao i cela ova njihova kolekcija, ali navikla sam se. A ova kremica je oduševljenje, dakle evo kako izgleda. Nadam se da možete da vidite od ovog mog osvetljenja. U pitanju je jedna onako lagana tekstura, već sam pisala na Instagramu o njoj. Brzo upija, dakle evo kako izgleda. Ne ostavlja mi onaj masan trag na koži, ne zapušava mi pore, ne lepi se, brzo se upija. Dakle, sve preporuke za ovu kremu, a također i lepo neguje. Dakle, odmah imate taj instant osjećaj hidratacije, vidi se da je krema nešto uradila. I ova dva proizvoda u kombinaciji su mi super za leto. Zatim prelazim na još dva proizvoda iz Oriflame-a. Ovo je njihov peeling iz kolekcije Swedish Spa, ovo je za lice peeling, ima 75 ml. Ja sam ovo probala jednom i ovo toliko loše miriše da ja nemam reći, znači kija mi se od njega.
Dakle, evo kako izgleda, malo sam mu oskrnavila pakovanje. Evo kako peeling izgleda, nadam se da možete da vidite. Dakle, u pitanju je neka zelena boja, mnogo loše miriše. Dakle, ja razumem da je to ta kolekcija, ne znam, kao sa algama, sa nekim mineralima iz mora, da je spa kolekcija, međutim zaista loše miriše, ali na stranu što loše miriše, mnogo lepo čisti kožu. Odličan peeling, nije pregrub, a nije ni preslab. Dakle, baš ona sredina kakvu ja volim. Znate da imam onaj Balea peeling sa kajsijom i da o njemu stalno pričam. To je peeling koji je prejak za mene, tako da ja njega koristim jednom u 7-10 dana. Ovaj bih mogla da koristim svakog drugog, trećeg dana, dakle nije toliko jak, a zaista lepo očisti kožu. Eto, taj miris mi zaista smeta, ali nadam se da ću se nekako navići na njega. Zatim, još jedan proizvod, ovo je njihova maska. Neka maska za lice, dakle ništa specijalno, za masnu kožu, probat ću pa ću vam javiti, nisam još uvek kao što vidite. Ostala mi je još jedna stvar što se tiče kozmetike i onda prelazimo na šminku. Uzela sam ovaj Carmex, ovo je labelo, odnosno balzam za usne, nije labelo, izgleda ovako, da ga već uveliko trošim, evo kako izgleda. Ovo je balzam koji je onako blago pecka na usnama, dakle to peckanje prođe za jedno 10-15 sekundi i onda ostane samo onako film na koži, odnosno na usnama. Lepo neguje usne, sviđa mi se i volim da ga koristim pre šminke, dakle pre ovako nekih mat tečnih karmina, kao što sam recimo ovaj danas koristila. Lepo mi neguje usne. Ovaj proizvod ima 7,5 grama. Vidjela sam da imaju i ovakve iste proizvode u formi karmina, dakle kao karmin, tako izgleda pakovanje. Međutim, oni imaju 4 grama, tako nešto, a ista je cena, tako da sam ja morala da uzmem ovaj skoro duplo veći proizvod, jer ja sam ekonomista pre svega. I još jedan proizvod što se tiče kozmetike, ovo sam dobila, ovo nisam kupila. Ovo su testeri od onog Garnier Hyaluronic Aloe Jelly, odnosno onaj kao žele za lice. Ja sam vidjela naknadno da ovo ima alkohol u svom sastavu, tako da ja ovo sa svojom osetljivom kožom zaista ne smem da probam. Ukoliko me pratite, kao što rekoh malo pre, na Instagramu, vidjeli ste da je u Liliju bila jedna rasprodaja Essence i Catrice kozmetike. Ja sam napravila neku poručbinu od 2.500 dinara, međutim kasnije me neka žena iz Lilije zvala da mi kaže da pola od tih proizvoda nemaju i da je sve to rasprodato. Ok, pitala me da li želim da mi pošalju to što imaju ili želim da odustanem od poručbine, zaista je bila ljubazna žena i ja sam rekla da mi pošalju to što imaju. Jedan proizvod mi se nažalost razbio i on nije bio na rasprodaju, u pitanju je Catrice Highlighter iz one kolekcije Glow Petrol. Stavit ću vam tu sliku da vidite o kom proizvodu pričam i stavit ću vam da vidite koliko se on polomio. Ja sam njega poslala nazad, odnosno reklamirala sam, rekli su mi ljudi da će mi ili poslati novi ili pošto je limitirana kolekcija, pošto ga više nema nigde u ponudi, da će mi vratiti novac i na kraju su mi stigla samo ova 4 proizvoda. Jedan od njih imam na usnama, u pitanju je ova nijansa. Ovo su oni Catrice Prisma Lip Glaze, odnosno sjajevi za usne. Ja nadam da vi možete da vidite koliko to lepo sija. Ovaj imam trenutno na usnama kao što rekoh, dakle u pitanju je neka boja roze, ali ima neke zelene, srebrne, narandžaste, žute, onako baš puno različitih čestica imam, dakle evo kako izgleda. Ovo je nijansa 020 Princess Peach, zatim ovaj koji mi je možda i najlepši, njega još uvijek nisam probala. Ovo je neka pink nijansa, odnosno u osnovi je pink, ali ima ljubičaste šljokice i to čim ima ljubičasto znate da se meni sviđa. Ovo je 040 Pink Brilliance, dakle izgleda tako. Ovaj sam probala, ovo je prelep, žuti, ali ima neki, odnosno kao neku hladnu notu u sebi, bez obzira što je žut, baš interesantan. Nijansa je 080 Liquid Stardust, dakle eto kako izgleda. I ovaj još uvijek nisam probala, ovo je nijansa 010 Enchanted Gold. Dakle, izgleda tako, iako je gold, ima neki blago zelenkasto ljubičasti ocijaj. Mnogo mi se sviđaju, uopšte se ne lepe na usnama, dugotrajni su i najviše volim da ih koristim ovako preko nekog mat tečnog karmina koji mi je dosadio i koje stalno koristim, da dobijem neku živost i malo drugačiju nijansu, zato što zaista daju neki prelepi ocijaj, daju taj duohrom ocijaj, odnosno taj prelamajući efekat na suncu. Dakle, kad vas neko pogleda, kad ste napolju, iz različitih uglova deluje kao da imate različit karmin. Dakle, iz jednog ugla deluje kao da je roza, iz drugog ugla deluje kao da je crven. Dakle, zaista su prelepi i ovo su najlepši sjajevi koje sam ja u životu probala. Dakle, sad su 260 dinara na sniženju. Ako možete još uvijek da ih ugrabite, trčite u Lili i uzimajte ih zato što su prelepi. Ja sam željela da ih uzmem još kad su bili nekih 550-600 dinara, odnosno to im je bila regularna cena. I ja sam onako obigravala oko njih kao mače oko mleka kad je gladno i nije mi se davalo 600 dinara za jedan. Međutim, kad sam vidjela kasnije da su
260 i da su sniženi, morala sam zaista da kupim. Ima još, čini mi se, 2 ili 3 nijanse, međutim one mi nisu bile nešto preterano inspirativne, tako da sam uzela samo ove. Zatim, još jedna nesreća što se tiče highlightera. Ja ne znam šta je meni u poslednje vreme i zašto me bije maler, da li je to možda znak da treba da prestanem da kupujem šminku, ali ja sam uzela još 2 highlightera, u pitanju su ovi Farmacy highlighteri. Međutim i on mi se polomio jedan, tako da sam ja morala da ga represujem. Evo kako izgleda. Ovo je nijansa 15 i ovo je najlepši highlighter koji sam ja u životu probala, dakle neću da pričam ništa više, toliko mi se sviđa. Prelepa tekstura, bez obzira što mi se polomio, dakle i dalje je prelep. Ne znam, čekam drugi da mi stigne. Evo kako izgleda, ja se nadam da možete da vidite taj sjaj. Dakle, ovo je najpribližnija nijansa Mary Lou highlighteru od The Balma, malo je samo tamniji, ali to je prelepa nijansa i prelepo se slika na koži, prelepo stoji, sve je prelepo. A ovaj drugi mi se nije polomio na sreću i ovo je broj 16. Dakle, ovaj maločas je bio broj 15, ukoliko nisam rekla, a ovo je broj 16. Previše sam uzbuđena kada pričam o highlighterima, tako da nemojte da mi zamerite. Ovo je broj 16, dakle kao što vidite on ima ovako baked, odnosno pečenu teksturu i tako treba da bude i ovaj. Međutim, pošto sam ga represovala, nemoguće je da to postignem. I ovo za mene ne može da bude highlighter, zato što je ovo previše tamno za mene. Evo sad ćete vidjeti. On ovako na ruci deluje kao da je nešto blago roze, onako bakarno, zlatno, zaista ima puno nijansi u sebi, međutim na licu mi je previše taman zaista, evo ga ovde, i ja to mogu da koristim samo preko bronzera kao neki sjajan bronzer ili umesto bronzera, onako samo za neki lagani sjaj, kada nemam previše vremena i kada žurim, kada ne želim mnogo jako da se šminkam. Takođe lep proizvod, međutim ukoliko ste tamniji od mene, ovo će vam naravno poslužiti kao prelep highlighter. Sada prelazim na posljednja 2 proizvoda, u pitanju su lakovi iz Avona. Uzela sam 2 nijanse, bili su u prošlom katalogu za 280 dinara da uzmete 2 i ja sam izabrala ova 2. U pitanju su isto duohrom nijanse, ovo je zelen i ima neki plavo ljubičasti odsjaj, a ovaj je naranđast i ima neki roze zlatni odsjaj. Ovaj sam pogrešila, mislila sam da ide više na roze, međutim ovo je previše topla nijansa za mene, tako da ja koristim ga samo na nogama, koristila sam ga jednom, odnosno juče, a ovaj trenutno imam na noktima, tako da možete da vidite kako izgleda. Međutim, prije nego što sam ga nanela sam od Flormara onaj 423 Baby Blue, odnosno Baby plavi lak. Pokazivala sam vam ga u nekom od prošlih videa. Međutim, imam neke kao tačkice na noktima, ne znam zašto se to desilo, da li zato što sam prvo stavila taj Flormar, ne znam zaista, pokušat ću kasnije, odnosno neki drugi put da ga koristim samostalno, da vidim da li će se to desiti. Lepe su obe nijanse, dakle imaju oni još 3-4 u ponudi, mislim da su sad oko 200 dinara, tako da eto, onako tečni su, lepa je četkica, evo sad ćete da vidite. Malo su tečniji nego što sam ja navikla, evo kakva je četkica, dakle onako nešto srednje, niti previše tanka, niti široka četkica, dopada mi se četkica i zaista su pigmentisani. Mislila sam da, pošto su ovo duohrom nijanse, da će to biti kao neki toperi, međutim mislim da ovo i samostalno može baš lepo da izgleda na noktima. Eto, to bi bilo sve što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se video dopao, ukoliko jeste, znate što treba da radite, lajkujte ga, prijavite se na kanal, ostanite tu, komentarišite mi dole, pišite mi da li ste probali neki od ovih proizvoda jer me zanima vaše mišljenje. Ostanite tu, vidimo se za 2 dana u nekom novom videu. Ćao!